Macam mana dapat gold bar tu? Gold bar tu abang kena beli Rumble lah. Nanti pack dah habis, kita akan cabut. Kita akan cabut nama korang, tengok siapa yang bawa balik. Nama pun LD. Let's go. 1, 2, 3, 4. So kalau korang beli banyak, nama banyak, senang lah. Sebab tu saya kata beli banyak tak rugi. Sebab nama korang banyak. 5,000